Que tal quedou o día por aquí, por Castro Riberas de Lea? Que tal o día? Malo. Ben o ves. Chovendo seguido. Moita creciente. Moito frío. Chove e non para, e non para, e non para. Sigue, sigue. E vendo a previsión non ten pinta de parar de No, amor. dicen que hasta sábado nada, que sigue chovendo moito. E que fai vostede para loitar contra esta climatoloxía Ai, adversa? nada, non se fai nada. Nada. Nada, non se pode. Aguantar. Aquí ainda temos suerte, que por outros lados Ainda están peor. ainda están peores. Hai que pensar niso, que sempre hai alguén que está É peor. verdad, sí, é verdad. Carmen, pois nada, deixo que se meta aí o resguardo. Graciñas por atendernos. Grazas. Aquí en Castro Riberas de Lea chove, pa sorpresa de ninguén, e 12 graus. Y estas otras personas de aquí, ¿la lluvia recibe a cos brazos abiertos o no le gusta? No, sí, sí. Igual venimos de una ciudad que también es... el clima es muy parecido. No tan fuerte, pero no. Agora voulle dicir, cando lle confese, se cadra xa o sabe, que leva meses chovendo, lloviendo sin parar, aquí Acá. Bueno, es muy diferente de Bogotá. le ha cambiado, cambioulle un pouco a cara. Sí. La voz, E la voz, e o ánimo, el pecho, el ánimo, e el todo, sueño. e o apetito. Bueno, el apetito no Apetito mucho. no. Vale, pues vamos a tomar algo. Vamos a tomar algo. Día chuvioso aquí na Ponte Maceira e hai aquí quen non lle ten medo á chuvia moi buena, vexo facendo unha foto aquí. Viradevos por a gran. Non lle hai medo á chuvia, Nada, en medio- Onde sodes? Pois somos de C, da Costa da Morte. Amigo, aí está máis que explicado. 14 grados aquí na Ponte Maceira, pero chove con justo, Chove que dá justo. Parece que non choviu nunca. Alabado. E como vai o tambre? Bastante cargado. Vai carjadiño, vai cheo, non? A tope. E di A que tope. esta semana ainda chove máis, como acaba isto? Eu xa non sei como vai acabar. Nos vamos a quedar con branquias, con escamas, eu xa non sei. Imos coller unha piragua, veña. Sí, oh. Cambiamos o coche por unha lancha. Vamos a cambiar o coche por chalanas, porque a este paso